So, today we'll talk about business. So, mtawo kwa mbodref ou aluma, alika mtafin des produits tasi baka. No, i bodref na ne fasfa ta woko, enda de wan bumbu bodref itase merak soni. Soni di bunudai sinki dendu, soni di bunudai i sinki wifi de son na de sotu. No, i fasfa bodref ta woko, hende ka kita ata kumutu tabuta de produits fins à teife, sembe mustambe publicité, tapaka publicité a teife de son nande anta dude. Eri kaita kita ata suku sembe di ke woko de, no ewa sembe ke woko de, no ita kwa e bodref, no so ita tona suku oto sembe di ke kwa e bodref baka. No so se ita kobre de produits, ta se de ta suku client. No, son fasi ya ta woko. Endi kaita kita ade i kobre kwa soni sta bunulai e piki on to sembe. I se i ke duen i ke te lo business a ki koma woko fi no ita woko ne liba motanga. No, so no e de wan sembe ita de a la Guyane, fansi, boda kita hi Europa tu. Anangodai isa be contact komi. E que se produit, se sonu se ka fesi, se ka sinki, i soni wota te kwa e bodref ka, i soni sa se, parfum, i soni. No, ane fi abi diploma. De ta forme, ene ka eta kita, de ta forme a de produit, de ta le ton fa fi kobrek de, hi de son de tu. No, ane fi abi diploma, ane fi sa ota ki fansi, ane no mo fi moso abi diploma. So, de wan sembe ita stakta, enda ilo activité aki ita fi mosa douan. Of ke abi mo information, ita be contact komi. Nom ta explique, on fa isa douan. Ma faye produit de aki so d'ide si de adeno, hi son de takula. Kasi, po isi a efesi, weti, hi piki son to de takula. E ke sa mo finite be contact kom kano no piki. No, de kit de adeno takta ina paka e moso paka fi moso kwa adeno. No, kuma fari si de aki, ene ka takta ita esa kwa aki, de produit adeno fi sa henda ne yo tala de produit ka, kuma eke gwa wanse me pisi fi gulen de produit de ita se. No, ya pay kit, e te be kontak kom kano ita sabi de son de to. Non so.